Job chapter number 5 verse number 11. Kufundeka kanjena. He gives prosperity to the poor and protects those who suffer. IBhayibheli likhuluma ngobani la? NgoThixo. Anithi amen. Lokhuluma ngoNkulunkulu. Esihlangane ngaye la. Silapha sihlangane ngegama lika Jehova. Lithi iBhayibheli lo nkulunkulu esidibane ngaye la. He gives prosperity to those who are poor. Hallelujah. To those who are poor, he gives prosperity. Ubanikeza impumelelo laba abanjani abahluphekileyo. Ngibhekeni bafowethu. Zonke lezi story zokuthi nasibona umuntu ephumelele sithi unenyoka ifilosofi yabantu. Nasingabona umuntu akhe indle enkulu bese sithi unenyoka sithi unabotikoloshi ifilosofi yani yabantu. I-prosperity noma impumelelo ayivele enyokeni. IBhayibheli lithi into iphiwayo uyiphiwa ubani? uNkulunkulu. Verse number 11. Umuntu esithembela noma esikholwayo ukuthi uphumelele uphiwe uNkulunkulu umlungu. Uma umuntu omnyama waze wabamba 200,000 sesiqala kusongla ukuthi uhamba kuphi. Sesiyabuzana nasibuzana abantu bazakutshela. Abanye bazothi uhamba eMaputo, abanye bazothi uhamba eSwazini, abanye bazothi uhamba eMalawi, abanye bazothi uhamba eLesotho. But biblical lithi iBhayibheli prosperity lento kuthiwa impumelelo ayibuye eMaputo, ayibuye eLesotho, ayibuye eZimbabwe. Into oyiphiwayo ubani? uNkulunkulu. Ene le believe yokuthi i-success iza ngoba uhambile. Awuthi amen. It will delay your success. That belief will delay ini impumelelo yabani? yakho. Ngoba lawa madimoni azakutshela ukuthi hlala kule poverty yakho ngoba wena unanyoka phela. La madimoni azakutshela ukuthi hlupheka phela ngoba bonke abanganazo inyoka benza njani? Bayahlupheka. La madimoni azakuhlebela ndoda athi hlupheka uhlale emkhukwini ngoba wena uyange eMaputo. Ene uzawuhlala ulindele ukuthola yakhe inyoka. Awuthi amen. Uzayilinda inyoka yakho uziyofa ngeke uyithole ngoba ayikho inyoka ephalaza imali. Imali uyithola ngokweBhayibheli kulapha kuverse number 11 elithi iBhayibheli ubapha bonke ini ukuphumelela. Uma ke kunomthandazo kumele siwuthandaze namhlanje. Asikhulekele nomthandazo wokuphumelela kuNkulunkulu. Anithi amen. Asimceleni uNkulunkulu. Sithi baba siyathandaza sithandazela ukuthi singabe inhlekise ebantwini. Sisaphila emhlabeni sicela ukuphumelela. Sisaphila emhlabeni sicela kuba namakhaya. Sisaphila emhlabeni sicela kuba namabhizinisi. Sisaphila emhlabeni sicela kuba nezimoto. Ayibona ithi amen. Awukaphumeleli ungumuntu omnyama bangakaze bakubiza ukuthi unenyoka. Wathengisa amagwinya. Abantu bathenga kakhulu amagwinya akho. Unesandla semfene sidonsa amakhastama.
anithi amen. And lo mentality leyo iyabambezela ngoba uzoba yilokhu uhlelo uyivila awuthi amen. Uthi nami ngisalinde ukuthola sakami isandla semfene eniyohlupheka uziyofa ngeke usithole ngoba vele asikho. Into khona ivesi lithini verse number 11 ubapha bonke abaswele awuthi amen. Namhla ngiyakuthandazela njengoba ngilula isandla ngithi Jehova akakuphe nawe ube nemali. Ngithi Jehova akakuphe nawe uhambe uyosebenza. Ngithi Jehova akakuphe nawe uhambe uba nemoto. Ngithi Jehova akakuphe nawe wakhela abantwana umuzi ngoba lithi iBhayibheli ubapha bonke. And then leqhubeka iBhayibheli lithi isibusiso ini bazalwane isibusiso sikabani sikaJehova senza njani siyaqebisa. Anithi amen. Akuyona inyoka eqebisa abantu yini bazalwane isibusiso. Nakunento kumele uyithandazele. Thandazela ukugqoka uhamba uyigqokile avaroli yani yesibusiso. Uvuke ekseni ugqoke avaroli yani yesibusiso. Uyalala ugqoke avaroli yani yesibusiso. Ngoba sona wase sahlala phezu kwakho senza umuntu enze njani aphumelela qebe. Bese lithi iBhayibheli asikulethe ukuhlupheka. Isibusiso siyalwa nenhlupheko. Hayibo anithi amen.